Ki pajba na keleng ke distrik bat ke jelahi barokaway, ki lawan rengkat ke jing sengolem pan ai burom khadu yuma tom roy lingdo, badai UMDC bandingkong kon nongstoin konstituensi, bala job lai samoy ganti na kaseng HSPDP, kata nadu usnem siajar khandai spa nyopuar, hadu siajar khandai spa prabu khandai, nadu kopor baka jela Meghalaya kalayo ke jing lai loj bapura. Ki nong ilam ke jela kentub yu menteri rangba ukonrat ke sangma, ki menteri sorkar baper bat chairman jong ka KHDC ba strong pila kharjana kilapha eka karwa sngaulam shike yeng kasem jong ma tomroy lawan sakilang ru akani ke sngi le niam do justice HS thank you judge ka Meghalaya high court ki he sarkar ba kanthop yu ba hamlet sondoling MLA berim bat ubaderu unong ai buj jong menteri rang ba ka jela uba HM Shangpliang MLA berim bat unong ai buj ketenat puli puthi ba Gabriel Walang MLA ka Nongstoin ba S Sotun MLA ke Jirang ba pencengan NSM MLA bat CM berim ke KHDC ba Jigur Merthong MLA berim ba EPCM CM ke Hima Nongstoin ba KNSM CM ke Hima Bhowal ki pastor ki rang ba snong kiri orang ba bat ki pajba ki balawan ban ai burom khadu bat ban kan mau burom yuma tomroy lingdo halor ke jing syakri bu la ay ki imlang salang uma tomroy lingdo ula long ru kum udkhot jong ka executive committee EM ilaka jong ka KHDC nadu usnam siajar khandai spa prapusan hadu siajar khandai spa prapu khandai badla kenmau yu kum ubriu bala treshitom ban kentiu ke jela bat kathan khamtam ha ka puli puthi ya ka jingle niam bakhadu la penya da ka balang presbyterian ti saw haying sa jong ha upon ni Nongstoin ha ka bala yo ru jingkran na utaman besan roy bersat ubade yu khun jong ma tom roy lingdo ukun persa teman besan nebel lingdo ubala puli ke history lingkot layo jingkran ru na gisodar ka snong na open ni Nongstoin bat ti saw na ka Bible Society of India Nongstoin bat ki jingkran na kinong ilam ka balang balalam khmat do teman besan ti lingdo hadu kasngi bola khladno uma tomroy udang bat kum u presiden jong ka kur lingdo nong lan udkhot ka komiti jong ka balang presbyterian ti saw badla ithuru yu kum uwe ni kinong seng ka snong open ni Nongstoin unong prat linti ban penyo ka snong ti saw unong hikai bat unong sendur ban penmi islam puli pithi hagan ne kathan bat udeiru udkhot bahakmat ka jinge kun ban yo e ka jela Meghalaya hapo ka jingilam jong ma e hoping stone lingdo hadin ka jingle niam bat jing ai burom khadu la lejbu no e kamet basa jong uma tom roy lingdo haulum jing tap jong ka balang presbyterian ti saw Nongstoin hakan nyutrik agos nyogos nem sijar kandai spa life saw haka snong mau kele namar baki kmiki kpa jung u kilalai hikai school haka snong mau kele ukpa jung u de nero sing pariyo na pariyo ubalong kum evangelis haka te kapor baka kmi jung u kadai ka kwerila lendo nonglat naka snong laubertun uladon riumut spara ar kisinrang bat sangut ikentai kita gede utomrai lendo ka skel bila deng lendo ka petel dora lendo ka melda lendo u homdin lendo bat ka tiulidi lendo na pedeng tiniki riumut spara menta hidon satang arngot satang ikong petel dora lendo bat ikong tiulidi lendo namar ke jing sistem ke kmi jung u kumta ka mesan jung u ka bakarteng ka LTC lendo nonglat kalalek simno yu na kasnong mokle bat kala penhe pensan yu halayi hakasnong laubertun hadu ba undarung baba ngakan mau
hagapor kebangangan ang rit. Hadin babaro ilayang nagling kalot. Nasyadyo iye ni mera. Dailesyong hatun rai jung uding sopon nongkla. Bat hanta ikrem marway palam sikla. Siya na di blok daki burisi. Bat kabasnyo tunan kalong. Babun ki staff jung kan nostoin siya na di blok. Kipala kentok iye mama jungi. Baulong ubaku ibha. Charaman jung ka blok. Hakitek snem. Ulalang ru nauseng ka school mauli ME school. Bat ulahikai hakane ka school kumbalai snem. Hadu ka snem sejar kundai spandru kundai. Haka jingya day bat kikur. Mama ulalong bakit kia bha banya don rengka. Lahi kam snosi lani kam snobha. Bat ka ba itunan kalong. Baulayale ban pendrung kam sorkar yabun ngut ki para bakikun torsa. Kani kemensim yarab jung ban penio kam sorkar om dei tangi ki bayi ngesen. Henry wat ye ki parasna nala bertun. Batru ye ki loki jor ki banasaneng banasarum. Khamtam ki baton ke cinduna haka yot kakot ke juki. Ka biang ye ke cingim ke jong imama jangi namar ilok i tabensim jangu i kongpes nala bersak ila klatno selaw try haga katsan tuik agos kasnem sejar knais pak propandi hakatai kasngila uya jaladir undan hasnam udan don hamo kerwat namar dei ban lei pen herlama hakasngi independence day hamo kerwat dei na kani ka dang ke bekin klatno ikurim jenggu kasnam sejar knais pak propandi kumta ula syangkurim biang badi kong bistilda walang hagasnem sejar knais pak propandi hakaba ula yo laingut ikun kentei sudah bat na kani ka bat hakani ka por baula syawengno ya kajing ording temen basan yu namar bala syuyaha badi kong bistilda walang klem daya sama. Lang ya lenti ke bejrong. Hado kentai kausnem. Siko nai bat kat mensi. Ulalit school halla bertun government LP school hado kelas 3. Bat ulap teng ye ke jinglet school ke julu haparyong ME school hado ke kelas 7. Hadin kani namar ke cintuk ke jingkerdu halaying. Ulah banwan hikai school no halau bertun ME school. Kabala seng da ke sub district Paryong. Hagas nem sejar kendai spa Sanpur Sao. Daya kini kapor. Baula perkat ban syong kurim no. Kumta ulayato syong kurim samla wadan brom. Bat ke krilina lengdo lengkoi. Kabana kasnong tentri. Hagas nem sejar kendai spa Sanpur Sao. Hagbaw layo laingut ikun senrang sudah. Ndray menta kini bro laingut kila klatlo na kini keslah juga percaya. Hadin kami ulayala ia ka metric kumu private candidate na ka Kawati University. Bat ulapas ia ka metric hakasnam sejar kendai spa Sanpokra. Hadin ulapas ia ka metric kaladan kejing penkhe balai kuli pastor no. Henry nadu belaseng ya ka labertun ME school. Kabalaseng da sub-district Paryong hakasnam sejar ka Pak Santosa. Ka area lengkong nonglaj hakate ketua. Kam simla syak ya bandai kulit pastor. Bat kila kerpat jur ya banne hakakam hikai school. Namar kani kakam ru kadai kakam kababha. Bat kabaton burong kum kakam pastor. Bat namar bom dansyu bahikai haga jaka jemu Allah bertun isku. Kumta ulane ia ben hakani kekam hadu kusnam sejar kendai spa andru pau ayai. Hadin kani kaladon kejing bom yasnu tu jingmut. Jemu berlaga jongka kurin. Badai hakani kapor bulari saino ia kekam hikai. Bat luan 13 nino kumu manijar. Jong ba homprin nongrum.
Ubalalong kum MLA but MDC nakan non-stone constituency kata ko. Hagas nem sejak knaispan refuar ulah syangkurim biang bat ka kong desi nola bersat nakasnang maukoa. Haka baula yo spangut ki kun arngut ki kentai bat prangut ki senrang. Nakini arngut ki kun senrang ila klatno nakani keslad ko kaltai. Kapalang presterian maukoa kala jip temen basan yu hakas nem sejar knaispan nyopsa. Haka bala orden yu haka por balam. Kaparyam non-stone presbytery haka balang presbyterian maukolai hakas nem sejar knaispan nyopsa. Ularung sekakam politik hakas nem sejar knaispan ripsa. Bat ulalong kumu volunteer nakaseng APSLC. Bat hadin kane kaseng APSLC kalatung yu kumu chief organizer nakani kadong West Kasihil district. Ban yale ban yono ya state Papua jo Meklea hakatai ko. Ulasha set patok ru sisin hagauti nama kejingele banyo Hillstead rengkat bakijong uba bibi lendo Jigiswell Ripple kendia bakijong ba Hobinstone lendo hadin balayo ya step Bapura ka step Meklea ka snem sejar knaispan nyopa ulayele MDC no naka non-stone constituency bat ula job bat ula longkum MDC hadu Lightdale nadu kesnem sejar knaispan nyopa hadu kesnem sejar knaispan prap ndai namar kadondro ke extension ni ke MDC hakate ko